Diag malok harenai no ronanain gemen TV ma Cristo hadomi. Agora do dauk apresentação de dane itahalo e a paróquia São José Operário Remchiu. Ba episódio da lei dane tema itafoti aman hausala hasoru lalehan no hasoru ita. Tuir mai hane sambai bain ita baleha mutuk evangelho São Lucas capítulo sanulu resen 5 versículo ida totolu continua versículo sanulu resinida to tolunulu resen rua. Iha tempo neba ema publicano sira no maksalak sira hak besi koto ba Jesus atu ronania. Mai be ema fariseu no ema escriba sira ibu-ibun ba malu hodidehan ema nesimu ema maksalak sira hodihan hamutu ko sira. Tanne Jesus hak tuir aik nanoi kida neba sira. Ema ida iha oan mane nain rua. Ida kik dehan bani aman fona rikusoi nebe kona mai hau. Aman ne fahe rikusoin ba oan sira. Liu tiha loron ruma, oan mane kik ne halibur tiha nia rikusoin hotu, nia lao barai ida dook tebtebes. Iha neba, ni halon na been hotu nia soin, hodi moris aat liu. Halakon tiha hotu nia soin, rai hahu hamlaha bot. Nia hahu hamlaha. Tanne nia ba husu servisu bae marai nai nida, nabe haruka nia ba hein fahe nia tos. Nia kaan tebtebes atu han fahietun, mai be e maida la foba nia. Tanne nia hanuin iha nia laran hodidehan, atan sira iha hawaman nia uman la susar ba aihan, mai be hau iha ne mate ba hamlaha. Tanne hau se hamri ba kwalia ho hawaman hodidehan apa hau halosala hasoru lalehan no halosala hasoru ita. Tanne hau la soyona atu ita bolu hau nudar oan haredet hau hanesan ata nida. Nune nia hamrik duni babukan nia aman. Nia sidok hela niaman hareti hauna nia. Niaman hanuin tebtebes nia halai ba hakuak tiha hoderei nia. Nia dehan hau aman hau salaona hasoru lalehan hau salaona hasoru ita. Hau la soyona atu ita bolu hau oan. Mai be niaman dehan banyatan sira imilori lalais mai unu kida kmane kliu atu fohatais nia. Tau kadeli ida banya liman tau mo sandales ihanya ain. Pahola karawam boku rida lori mai oho. Ita handuni odi halo festa basa hawani dane mate tiha foin moris fali nia lakon tiha foin hetam fali. Sira hahu daun halo festa. Mai be oan mane boot iha hela tos. Wai hira nia fila mai nia rona ema hananu hodi haksek malu. Nia bolu ata nida hodi husu kona ba haksek ne. Ata ne deha mania o nia alen fila fali mai ona. Oni aman haruka oho karau oan boku rida tan oni alin fila mai hoisindiak. Nia laran nakale lakohi tama ba umalaran lakohi tama ba festa. Niaman sai mai liur hamaus nia atau nia tama. Nia hatamba niaman. Tinan hira ona hau servi ita hau halo tuir nafatin ita nia hakaran. Mai be ita lafo bibi oan ida atau hak solo hau belun sira. Mai be ita wan nebe to mai wan nebe halo na ben nia soin hofeto atsira ita oho kedas karau oan boku rida bania. Niaman dehan bania oan o hela nafatin ho hau buat nebe hau nian o nian mos. Mai be ita sei halo duni festa hodi hak solok basa o nyalin idane mate tiha moris fale lakon tiha hetam fale. Alok sira. Wahira ita rona de dia passage evangelho idane ita so hatene det katak evangelho idane. Jesus Cristo hakarak haklakan. Jesus Cristo hakarak expressa maroma padre nina domini nebe bot teves maita ema salanain sira. Tamane tempo quaresma ita rona maroma ni futarlian hodi hanu fila fali katak teves duni. Ita ema maksalak. Mai be aman maroma heina fatin atau simu fila fali ita hanesa ni wan dia.
Dek maluk sera, ita rona evangelho da né. Jesus qualia, pode halo comparação, tau aí que na noite, conaba, maunale na em rua né, tamba, ema escriba o fariseu sira hare katak, Jesus la hakribe ema ida, Jesus la despreza ema ida. Ema maksalak sira mai hamuto konia, convive honia, halimar honia. Então, ema fariseu escriba sira começa a murmurar sobre Jesus. Pode deixar. Imne mestre ou incômico fale. Nebe nia ema santo, nia mestre, mas be ni han hamuto ko ema maksalak sira. Tamane Jesus dehan katak how hanesa maromak filho, how mai lori aman maromak nia domin. How laos mai atu halotir fale imi grupo fariseu escriba sira ne hakarak lai. Nebe imi hare malu la dia, tambah ya problema entre imi hanesan ema. Mas be how maromak ema hototo nia nain. How ema hototo nia maromak. How ema hototo ni Salvador. Tamane how laos mai atu tambah him nia grupo. How mai atu salva ema hototo hanesan det. Ema nebe maksalak ida ne mak how ni objetivo atu mai tuia. Tamane Jesus tau ai kena noi kida hodi dehan. Iha amanida iha wan manena in rua. Wan mane daqui nia começa a colocar da dau kona. Nia cara calo experiência cara coco. O insa. Nia bele descobre nia moris quando nia do cosi nia aman ida nebe for moris bania sustenta nia lorong kalan. Então nia brani hodi dehan manyaman apa fona mai rikusoi sira nebe apa hakar fo mai hau. Labe aba mai rua apa tu mate mak fo mai. Hau hakar agora apa fo hau nia sasan mai. Quando niaman fahetia rikusoi nebe munu bania merece bania buat ida extraordinário makadena. Nia ruma nia sasan nia hakar sai do ko nia pane nia uma nia bahela do. Mai be iha do nia começa goza tun sai usa rikusoi sira conforme nia hakar. Ikus mai sasan sira be ama foba nia hotu. Quando sasan sira hotu ona rikusoi hotu ona nia começa a sente necessidade com a bahahan. Nia começa a sente hamlaha. Quando nia sente hamlaha ona, nia prefere buka serviço e rain be mag nia bane, atu nia beleheta neti hahan ruma. Ikus mai nia buka serviço e rain nain sira, maluk sira, ita rona katak, rain nain haruka nia baheim fahi. Heim fahi neta dian katak, dignidade a o aninian nebe ulu kela hoaman buat tidak la falta agora nia buka atau hetan serviço mas beni hetan det serviço heim fahi wai hira heim fahi dehan katak fahi nain haruka ema lori fahi itu mai foham fahi ni hare fahi itu ni kanlos ni hamla halos ni gosta Tuhan neti koituan mai be ema nebe heim fahi la fo fahi itu oituan bani ham. Ikus mani sente eipa. Hau husi hau niapa, hau mai iha raidok. Hau niapa nia rikusoin hotu ona. Agora atu handit fahi etu mos susar. Mai be atan sira hau niaman ini ni hau niaman niuma. Hahan la falta hanesan hau. Ente ikus mai. Ho experiência katak nia. Ne vida tamba ade, torang tamba ade, susar tamba ade. Han fahi etu mos laheta no. Nia hanoin. Buat dia kelima kau fila fal bahau niaman. Haula precisa ona atu hetan identidade hanesan oan mai be hau fila ba hau hakarak halo parte ho atan sira det atu heim fale hau nyaman ini fahe ka bibi ka saida det importante hahan mai hau la falta ida ikus mai ni hanuin lia fuan atu koli ho nyaman ni hamri sen ni dian katak hau bahasur hau ni apa kar hau dian lia fuan saida nebe hau dian apa hau halo salon hasuru la lehan au halo salon hasuru ita tane hau la serve hau la soyona ita bolu hau nudar oan ita bolu hau atan den mostona importante au fila mai saita ni atan I heita ni uma maluk sira ida nema condição oan enian oan hakarak buka experiência ho aman ini rikusoi mai bikus mai afinal doko si aman buat at terus barak liu toran barak liu at barak liu e lakon buat hotu lakon dignidade to saidet fahi nini atan maluk sira ida nemak primeiro filho nini experiência mas ita balo nebe saia primeiro filho
ita mos experiência doko si maroma, doko si aman. Dek maluk sera, ita rona primeiro filho. Nebe maka husu nini aman ya rikusoi na tulao. Wan ite seluk, wan manebot, ni halo saida, ita rona o in evangelho actuir katak, nia la husu botida husu niaman, nia la sai do husu niaman. Mai be, quando nia alen sai tihona, nia kalhanu ni larang. Tamba hau ni alen, simutia ni nia parte onan. Nebe buat sira gor hau niaman ni hau nia. Mai be tamba hare katak, nia alen nebe simutia ricuso en sira ho di laudo. Ikus mai aguenta susa roteros la bele, e decide filha fale mai niaman. Nia filha mai dehan katak, quando nia se dok niaman hare onan nia, niaman laus din o mate hau agora. Lá é da. Niaman aman lahirus, niaman o saudades, o domin. Hare katak o anidane bele filha fale mai ni hak solok. Então, reação, resposta positiva hosi niaman continua. Aman lalakon domin ba on, mas que o ane lori sasan lobo kida bagasta ba estraga de. E amane simuni oan o de for de maniatan sira lori hena dia mai for hatash nia. A foi babuka karau boku rida karau an dia kida. Oho, hal ita halo festa atu hak solok simu fale nia. Nia maun ihela tos quando nia maun fila mai rona barulho, rona música, rona knanano ki hena ba. Então nia bolu atan ida hodi husu. Sai dama kida ne. Atan sira dehan on nia alin fila fale mai. Isin dia kela niama nebe on nia pa contente be halo festa de simu fale nia. A reação, resposta hosi nia maun negativa. Nia maun la koi simu nia alen. Nia maun hirus nia alen, hirus nia aman. Apai dane o em comic. Hau nunca husi hau nia apa, hau sempre serviço, tira pa nia cara. Tinan hira bahira. Hau ho hau ni colega sira apa nunca fo bibio ani da mai, ami halo festa hak solok detik. Ni wan vadiu idane, ni wan idane ba halako ante rikuso in hotu, fila fale mai apa, oho karawi da halo festa simunia. Nebe nia simu. Maluk sira hoidane mai ta reflete hare ihete ni murs lor ihete ni comunidade ihete ni igreja. Dalla para ite serve ativo in igreja. Ita considera ita nema maroma no one dia. Ema nebe maka moris a clear la mai igreja, la basic igreja, fui sira ne quando mai fale ita murmura. Nebe sira nebe mak do kosi igreja, do kosi maroma ne san oni da nebe si mutiha rikuso in si amane. E nia bado nia goza robot sirane. Unemos itaema barak si mutiha maroma nia graça, maroma nia benção, buat dia koyo hosi maroma. Dalla barak laudok te hosi maroma. Fila kotuk ba maroma bukan rikuso in mundo nia. Mai be abang main rua quando sira hare katak mas que sira hetan rikuso in barak, carreta iha dadau, osam barak dadau, motor iha dadau, uma dia dadau, quando sira escola bota dadau. Mai be tempo ruma sira 60 katak buat rumah falta. Sira precisa domin maromak nenian. Sira se filha ne. Mai be ita la bele hanesa. Oan mane bot nebe la kohia to simut ne maluk sira nebe hakarak filha fale. Maluk sira mai ita. Oan rua ne mak ita. Oan ida nebe doko si maroma mos mak ita. Oan ida nebe besi hela ho maroma mos mak ita. Então aman ida nebe dominai ne hanorin ita ato quando filha fale mai la bele o di malu. La bele despreza malu, la bele murmura ba malu, mai be hanu ende. Aman maromak fo mundo maita, fo moris maita, fo rikusoi no yo en graça o benção o yo en maita. Se ema salanai nida o anida nebe doko se ne filha fale mai ne simu. Tamba saída makita murmura malu. Beita la lakon botida bania. Ni la lore lakon ita ni rikusoi nida. Nebe aman mak lakon ni domen, lakon ni graça, lakon ni rikusoi sira. Nebe se aman ida nesimu na fate, ita hototo. Aman maroma kanori nita até tempo quaresma. Harai kamba malu, paciência ba malu, buka atu dame malu, perdoa malu, simu malu, hanesan aman maroma nebe pronto atu simu ita. Malu sira maita kasamba, la bele murmura malu, la bele despreza malu, la bele hakribe malu. Se maroma simu ita salana sira, ita mos aprende atu simu malu.
amane malu sira, serani sira bara mak durante ne hari malu dia. Lah soro malu, la liga malu, esperança malu. E a quaresma dene aman marama convida ita, atu dame malu, atu perdoa.